Hello friends, welcome back again kuri Patience TV show. Niba mumeze neza Imana ishimwe, kandi abatameze neza turakeka ko Imana iraza kubigenza neza mukamera neza. Today rero tugiye kureba ku kibuga cy'indege cy'inaha. Muze tugiye kuri airport. Iriya ni indege yari izamutse iri kugenda, ntabwo nzi ngigiye he, ariko yari irimo kugenda. Ntabwo nari ku kibuga neza cy'indege ijana gusa, narindi hafi yaho, narindi hino y'ikibuga cy'indege. Murabona ko hari amazi, nkuko mubizi turatembera nkuko bisanzwe, tukavuga ngo reka mbereke what's going on. Muri kubibona, iyo ni indege igiye guhaguruka, nibwo ikigwa. Iyo ni iyi naha Karagururu, ni private. Hano bagiriza private, ariko ndakeka ko ari ahantu hose abantu bose bagiye bagiriza private n'izisanzwe, niko ntekereza. Numva n'iwacu natwe tuzifite hanyuma rero ku kibuga ni uku nguku haba hameze. Aho ngaho ni inyuma, ariko n'imbere murabona ko nagerageje uko nshoboye kugira ngo naho muhabone. Murabona ko harimo ya nyanja. Iyo nyanja rero niyo irimo hagati ya airport no hino ku baturage, aho twebwe tuba turi. Ubwo iyo ushaka kujya kuri airport uca mu nzira ya nyayo. Aho ngaho nuko twatuma twitemberera. Ndimo ndabona everything ku kibuga, ndavuga reka naho mbere uko hano biba bimeze. Hari hatuye abaturage, murabona ko abaturage rwose bituriye hafi n'inyanja, baratomboye pe, baratomboye. Ubu dutangiye kugera mu gihe cy'izuba, izuba rirakubita umuntu akumva agiye gusara. Gusa ntabwo turagera mu izuba 100%. N'ejo twari dufite snow, ejo hari hameze neza, ariko hari igihe rwose ubushyuhe bugera ukumva ugiye kwicwa n'ubushyuhe. Ndakeka iwacu ho ubu bari mu gihe cy'imvura. Amahoro y'Imana yarakomeza kubana namwe. Nk'uko mubizi, gahunda ni yayindi yo kubereka uko nshoboye uko ibintu bimeze. My dear, airport y'inaha irubakitse, ariko sha ni iwacu ni sawa. Iwacu hari iterambere naho ritoroshye we. Aho ngaho indege zazimo zicacanamo, zirimo ziragenda, zimwe zimanuka, ubundi buri minota 30 indege iramanuka cyangwa se ikazamuka. Murabona ko hari irimo iraza hino, isa nkaho igiye kugenda, hakaba hari n'indi nayo irimo iraza. Murazibona ko ari ebyiri, aho ngaho zigiye guhura. Nkimara kubibona nese mvuga zigiye kugongana, ariko ni hanini ku buryo buri ndege iba ifite space yayo igomba gucaho. Ngira ngo murabibona rwose, mba naberetse buri kantu ku kandi. Ngo nasaga nkaho ndi kure, ariko murabona ko mubibona. Abantu rero tutarabona indege, I think so ko muyibonye. Ngiyo uko imanuka nuko igenda, byose naberetse. Ubwa mbere naberetse izamuka, twayibonye. Aho ngaho mberetse inamanuka. Hanyuma rero hakurya ntabwo byarangira aho ngaho, nashatse kubereka ni iki, n'ubwato. Hano bafite ubwato buba bumeze nk'inzu. Hari ubwato buba bumeze nk'inzu, usangamo tuwarete, usangamo intebe zimeze nk'uburiri. Mana yanjye we, dore ngubu ni ukuri kw'Imana wagira ngo ni inzu. Murabona mbeshya, wagira ngo ni inzu pe. Rero nkibona navuze se, iriya nzu igendera mu mazi bimeze bite? Kandi ni ubwato gusa butanga umunyenga pe. Ariko si ibyo gusa, ntabwo bagira buno bwato gusa bumeze gutya, n'utundi dutoya nako ndakabereka, nubwo ntakabonye 100%. Ngamba nagerageje kurwana intambara idasanzwe kugira ngo murebe akantu ku kandi, nta kintu kibacitse. Nshimira wowe udahwema kura video yanjye kuva itangiye kurinda isoza. Ndagushimiye wowe unkurikirana amanywa n'ijoro, buri kintu cyose nkizo ukabana nanjye. Nkuko twarusezeranye, YouTube ni yanyu, ni mwebwe ba boss banjye. Ubwato bwarirukankaga cyane, ubu ngubu bwasaga nkaho bugiye gute, burimo buravana abantu ku kazi. Hari n'ubundi nabwo burimo murabonamo n'abantu, especially murabonamo abantu, nta nubwo ahubwo cyangwa bakomisobanura gutyo kandi murimo murabonamo abantu hejuru no hasi. Murababona hejuru, ubu bwato ni bwiza pe, bumeze nk'inzu.
ubwo rero ubwo n'ubundi nabwo bwasaga nkaho bugaruka, murabona ko babisikanyije, umwe aramanutse undi arazamutse, umwe avanye abantu ku kazi undi aje gufata abantu cyangwa se aje guparika whatever. Ubwo rero bikimara kumera uko nguko my friends, naravuze reka tujye ku kibuga ko nta kandi kagiye kumanuka, dusanga nta yindi ndege ihari, dukubita n'ubundi bwato bundi nabwo burimo muragenda, aho murabona ko nta muntu urimo. Ahambere mwabonye ko harimo abantu bavuga mu kazi, ariko ahaho nta bantu barimo barigendera, bagiye gufata abandi bantu cyangwa se agiye guparika. Bikimeze gutyo rero ntabwo byarangiriye aho ngaho. Ku ruhande rwanjye sinzi ukuntu nahindukiye mbona kandi ubundi bwato butoya, mwabonye ntabwo byose ari binini, hari n'udutoya, akandi gato ngiye kugerageza uko nshoboye kugira turebe ko turi buze kuza kububona. Reka turebe ko tububona nabwo ngo buriya, gusa nabwo ntabwo bworoshye, nubwo ari butoya ntabwo bumeze ubundi twebwe tugira bwa bundi tugenda dukozamo ingashya, ariko nubwo akarara kari gatoya gakoresha remote y'amashanyarazi kakagenda rero neza, ni electronic. Hanyuma rero inshuti zanjye ndabakunda, Imana ikomeze kubana namwe ngayo.